Saklo na ning PhilHealth Yakap ing AC Sacred Heart Medical Center. Nanulapin reng benepisyo keti ay ni-report ng Patricia Mamahon. Pesinayanin ng AC Sacred Heart Medical Center king siyudad ng Angeles ing PhilHealth Yakap o Your Key Access to Prevention, Screening and Care Accreditation. Alayong mas gawang malagwa at accessible ing cancer screening para kareng Pilipino. Lalam ning programa, malyaring magpa-screen para kareng miyayaliwang klase ning cancer kalupa ning breast, liver, lung at colon cancer na alang cash out para kareng kwalipikadong PhilHealth members. Agpangking ospital, mas matasing posibilidad na aulo ing cancer nung iti abaluyang agad. Kapamilataning yakap, alako ing gastos bang mas marakal pang makapagpa-check up at ayagapan ing sakit. Bang agamit ing PhilHealth Yakap benefits, magparehistro bilang PhilHealth member. Mamiling Yakap Clinic kalupa ning AC Sacred Heart Medical Center king Angeles City. At katlo, magpa first patient encounter kareng yakap doctors at allied medical professionals. Para king kompletong requirements at scheduling screening, malyaring mamisita king AC Sacred Heart Medical Center. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.